ba ke status ke jong kitu ki cases long kumno ngata kidi ki jat case sayuru ngako abantip department wise la na juba be kata but haga ju kaporu banado usnam yo kini ki cases ki baladat banpai till date ada to ya kani ka jingkali jong phi ka bakali ba will the executive member in charge be pleased to state the number of cases the council under litigation in Nimlaya High Court? Taka jubab chung hai ka long prapusantali te halo chung kani number ba kislam I specific year ya kani tingila asupin biang ngala asupin pani ki documents ki ba long bat kani 2022 ki pending cases hapo hak Nimlaya High Court ki de hindriutli arajar apulai iwe Arhajar apusam Southly, Arhajar apusan Sanpu Pratli, but Arhajar apun Rio, Kandriutli. Tiki don hadu Prapusan teli kita ki pending cases hangte. Lada fikili yang aki status jong baro ki case tengah tarai kan yang aban juba mentangan ri lada fikwa nila ban IAP. Hapo ka table jong ka house bengin saat penpoi pat siapo kami jong pi daka beburong isyong kenong lada yang ayah kata permission. Okay, you can do that. Badan buram kampat citing ako abantip kidi ki cases ayute ki cases se filatif hi ki cases hapo high court ki bun napo ki don hi lala ka jong hi ki don jok service matters ki don jong ki trade department matters ki don jong ka ne ka ilaka tikum ta ki bun ki cases hapo ka high court ke Syukur badan buram. Haka jing jubab jing IEM yang mentan ba haka senam arajar absan kidon sanpu prateli ki pending case bat haka senam arajar Rio dan prapusan tengah syukur bantip bagi ni ki prapusan kidai ki case ki banadu kasnam ayu ya kani ka kini ki sanpu prateli kidai arajar apusan ki pending cases tengah don ya kata hak pemerintah hak tibel jonga tekede bi kumtahi kumhang ni ki bangayo ya kita ngas spill out syukur beruran kamsyai teringa syukur ban spesifik kabamut batang hak senam arjar abstan kimi kikis thamai sanpu prateli hoi sanpu prateli kemudian total bat arjar afundri kemudian kami prapo santeli hoi jala dah kalong kumta kemudian tang hakasnam arajar arfusan arfunriu kikis hapo ka jingelam ke jongki kumiyam chat jonggalo kedon hadu prahusan teli kamu kila abun hangin kita kikis mo tang hapo arsnam kimi kikis hadu prahusan teli kamu kila long palat kamu kami ke tem ke pemerintah ke babun kis lah to melilai ngaku abantip nak ini kikis baro hapo ka tem ka jong pi kum IM chat to kalo ngaku abantip kanu teli kikis fila job yo so hapo kan ka senam arajar absan arfunrio ngaku abantip kanu teli kikis fila job kum ka este komiti lani kum ka disekomsel pi kikis hi hapo high court kamla te ban ong kata kan teli ka job kan makam di takat madan thama ka ba job kis uni urem ngimla ban ong kata mano ba job mano ba rem ti nama sometimes em hapo court kalong kumta kaba kadon ka ki ka bang chwa ki ba ke isi ki kam sain ladang idon kam armut ki brio kumi kikis armut napo executive member ba di ban sain ada ya dalapo hente kilap ba ka fault kadi jong ka jani te ki na high court ki pawan dia seni man rabe ta ten mat yo ya kata armut ki executive member man sign te ka kes la dispose no kalong umta lani kanu ken sebut kemede hapo kasnong katau te kadi kasnong katau ban pe ya kani la da ka high court ka pa beng lo sepo kasnong ko kani kadi kan mata jong fi ban pe kumta te kumta kala chu dispose ben ki kes ki dom kumta gen ti ban ong ban job ban rem ti ngathare ngamla pi ban juba ka ba mentate very irresponsible kumnu IM in charge jonggalo inum teu ba katnu teli kikis ba job
haba ki thung ma phi ya ki legal ya ki standing council ki balik ban represent ni ke district council hang te hapo high court mentah hitip kehapusan ki dan ki pending kumno phim tip kan terli job kan terli baka district council ka job Syukron. syuang bamla te ong be bamla ki man jubab Syukron badon buram kumbang ala pencai ngimla ti ben ong ngi job ni rem. Nama kita tentang ki dispose cases ngala pan high case bala dispose na pa high court. Dispose case ha pa high court ada